Ukuze wente tintfo empilweni akudzingi ukuthi uze ube mdzala, yingakho kuthiwa budoda abukhuleli. Nawe ungalitfutfukisa likhaya lakini ukulesigaba lokuzo nje kuphela nawusebentisa ingqondo, ngoba phela ingqondo yethu iqabanga lokuhle nalokubi. Inkinga yethu sicabanga kakhulu lokubi, yingakho siyohlisa isikhala. Uma wenta tintfo ungabe kuya ngekuthi bantu bathini, vele bantu bayohlezi bakhuluma ngemilomo yabo lokuhle nalokubi. Sibantu asigadalelwa emakhaya afanayo, futhi asigadalelwa impumelelo lefanayo. Umuntu nomuntu unesipimo sakhe lasiphiwa nguMdali. Nje kuphela uma uzoyeka ukuhlala phezu kwengqondo, sekuyiso isikhathi sokuqabanga. Akuvumi ngifuni.